Assalamualaikum. Alhamdulillah pangajaran are samangken iya Arya basa Madura. Nak kanak siap ajar basa Madura? Oke, semangat kapi ya. Oke, kapi coba buka halaman 20. Bede parentana baca patete gencaran beber ya. Abi ben Halimah ajar ngaji. Ali ajar ngaji kia. Abi pangajina la bencur. Halimah pangajina bencur kia. Ali saya ngaji ki lip aliben. Lanjut ke halaman salekor. Sekatelo lakar nak kanak terbuka. Sekatelo lakar lebur ngaji. Halimah ajar atari. Tarianna tari Madura. Latihanna saben are ahad lagu. Saya ngajari guruna. Bengkona ajari pole. Halimah lakar lebur atari. Abi amain ebal soko. Amain saben are sato. Amain lapangan. Lanjut ke halaman 2 amain ben kancana. Si amain tak atokaran. Abi lakar lebur amain ebal soko. Samarena maca, mayu masangi. Halaman 2 beda pertanyaan. Pasangi ocak sesorop sebede dalam kota okara beberia. Jawabannya toles buku tulsa masing-masing. Selamat ajar nak kanak satu Abu Bakar. Tetap semangat, tetap sehat. Bengko bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.